Ikaze mu makuru yacu kuri mama urwa Gasabo TV na makuru ari bwibande ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Nyuma y'imyaka isaga ine Rwanda Day itaba kuri iyi ncuro mu mwaka utahizabera i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urukiko rwisumbuye rwa Nyagatare rwashimangiye ko Sigiritate Gasana akomeza gufungwa by'agateganyo. Tubafitiye kandi amakuru yo mu karere ka Burera avuga ko hari abantu babiri bafatanywe ibicuruzwa bitemewe mu gihugu. Mu mahanga umutwe w'inyeshyamba M23 uratangaza ko yigaruriye agace ka Rugarama n'inkengero zako. Muri aya makuru tubafite amakuru agendanye n'iteganyagihe ndetse n'isoko ry'ivunjisha. Nitwa Shadadi Habimana, reka mu kanya nza amakuru yacu tuyarambure. Ijabo Life Center ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugacukubiri n'indwara za hato na hato. Egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi. Mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology ariyo nkanguramyakura, detoxification ikura imyanda mu maraso, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije ikanasohora imyanda mu mubiri, aromatherapy ihashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane. Ijabo Life Center bakorera i Kigali iruhande rw'ahahoze gare ya Kacyiru, ahoroheye buri wese kuhagera, hagamijwe rwo korohereza abatuye intara y'amajyepfo n'iy'uburengerazuba. Ijabo Life Center yabafunguriye ishami mu marembo ya gare ya Muhanga mu nyubako imwe na MTN ndetse na Sonarwa. Wanahamagara kuri 0784373030. Amagara mazima, igisobanuro cy'iterambere rirambye. Reka nongere mbaye ikaze muri aya makuru yacu kuri mama urwa Gasabo TV na makuru ngiye guhera mu Rwanda. Nyuma y'imyaka ine itaba kubera impamvu zitandukanye, Rwanda Day itahizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Washington DC mu cyumweru cya mbere cya Gashyantare 2024. Izaba iminsi ibiri nk'uko bisanzwe ku matariki ya 2 ndetse n'3 Gashyantare umwaka utaha, ikaba yaherukaga kuba mu mwaka wa 2019 mu mujyi wa Bonn mu gihugu cy'Ubudage. Iyi nama yari yitabiriwe n'abanyarwanda baturutse mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane w'Uburayi. Ni umunsi umaze kumenyerwa nk'uhuza abanyarwanda bo mu gihugu, abo mu mahanga n'inshuti z'u Rwanda bagahuzwa n'intego imwe yo kuganira ku cyarushaho guteza imbere igihugu cyabo. Yatangiye gutegurwa mu mwaka w'2010 ndetse imaze kuba inshuro 10 mbere yuko ibera mu Budage, yari imaze kwitabirwa n'abantu basaga 35,000. Iyi Rwanda Day imaze kubera mu mijyi irimo umujyi wa Brussels mu Bubiligi, Chicago muri Amerika, Paris mu Bufaransa, Boston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Londres mu Bwongereza, Toronto muri Canada, Atlanta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Dallas muri Amerika, Amsterdam mu Buholande, San Francisco muri Amerika ndetse n'umujyi wa Ghent mu Bubiligi na Bonn mu Budage. Ubwo yari muri Canada mu ihuriro ry'urubyiruko rwa diaspora, Ambassadeur w'u Rwanda muri Amerika Mathilde Mukantabana yararitse abanyarwanda kuzitabira uwo munsi udasanzwe uzaba umwaka utaha ari benshi. Muri Rwanda Day iheruka yabereye mu Budage, Perezida Paul Kagame yatanze impanuro zitandukanye ku banyarwanda, abibutsa ko ari inshingano zabo gukunda igihugu bakagitera ingabo mu bitugu kugira ngo kidahagarara ku rugendo rugana ku iterambere. Reka nkomereza amakuru yacu makora agendanye n'ubutabera ku munsi w'ejo urukiko rwisumbuye rwa Nyagatare rwemeje ko Sigiritate Gasana Emmanuel akomeza gufunga iminsi 30 y'agateganyo kuko impamvu zagaragajwe n'urukiko rw'ibanze rwa Nyagatare zifite ishingiro. Saa 9 zuzuye neza zo ku munsi wa mbere, no kuvuga ku munsi w'ejo ku itariki 27 Ugushyingo, nibwo urukiko rwisumbuye rwa Nyagatare rwasomye urubanza rwaburanishijwe mu bujurire. Umucamanza yavuze ko hashingiwe ku byaha bikomeye Gasana Emmanuel aregwa, kandi buri cyaha kikaba gihanishwa igifungo kiri hejuru y'imyaka 2. Urukiko rwisumbuye rwa Nyagatare rwemeje ko Sigiritate Gasana Emmanuel akomeza gufungwa iminsi 30 y'agateganyo kuko impamvu zagaragajwe n'urukiko rw'ibanze rwa Nyagatare zifite ishingiro. Saa 9 zuzuye neza nibwo ubwo bujurire bwaburanishijwe. Umucamanza avuze ko hashingiye ku byaha bikomeye Gasana Emmanuel aregwa, kandi buri cyaha kikaba gihanishwa igifungo kiri hejuru y'imyaka 2, rwashimangiye ko umwanzuro wafashwe n'urukiko rw'ibanze rwa Nyagatare ugumaho. Ibyo byaha birimo gusaba no kwakira indonke ngakora kiri mu nshingano ze no gukoresha ububasha mu nyungu ze bwite. Urukiko rw'ibanze rwa Nyagatare rwari rwatesheje agaciro impamvu Gasana Emmanuel yari yatanze z'uburwayi, ruvuga ko igororo rizamuha uburenganzira bwo kwivuza uko abishaka, byanaba ngombwa akajya anavurirwa hanze y'igororo nk'uko amategeko abiteganya. Mu bindi byari byashingiyeho hemezwa ko afunga iminsi 30 y'agateganyo harimo kuba aramutse akurikiranwa adafunze yabangamira iperereza, kuko ari umuntu wabaye umusirikare ku rwego rwo hejuru, aba umupolisi ku rwego rwo hejuru ndetse anayobora uru rwego. Sigiritate Gasana Emmanuel yatawe muri yombi ku itariki 23 Ukwakira 2023, hari nyuma y'umunsi umwe ahagaritswe ku nshingano ze nka guverineri w'intara y'Uburasirazuba, umwanya yari amazeho imyaka 2 n'igice.
Reka nkomereza amakuru yacu mu majyaruguru y'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Burera ku bufatanye n'abaturage yataye muri yombi abantu babiri bari binjije ibicuruzwa bitemewe mu gihugu. Abafashwe n'umusore ufite imyaka 20 y'amavuko yafatanywe amapaki 400 anagana n'amashashi 80,080 n'ibiro 25 bya sukari guru, ndetse yafatanywe n'umugore w'imyaka 35 wafatanywe amakarito 6 y'ikinyobwa cyitwa Novida, amakarito 2 y'inzoga za rikeri zitwa Rasta ndetse n'ibindi bitandukanye. Aba bombi bafatiwe mu murenge wa Cyanika akagari ka Kabyiniro umudugudu wa Kabadari ku munsi wo kuwa gatanu ku itariki 24 Ugushyingo. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru Superintendent of Police Jean Bosco Mwiseneza yavuze ko gufatwa kwabo kwaturutse ku makuru yatanzwe n'abaturage. Yongeye ko abafashwe bemeje ko ibyo bicuruzwa ari ibyabo bwite, bakaba bari babikuye mu gihugu cya Uganda, bakaba bari babijyanye mu karere ka Musanze aho bari bubigurishirize. Superintendent of Police Mwiseneza yasabye abaturage kwirinda kwishora mu bikorwa by'amagendo n'ubucuruzi bw'ibitemewe mu Rwanda uko bigira ingaruka mbi ku gihugu ndetse no kuba bifatiwemo. Yavuze ko abafatirwa muri ibi bikorwa bahabwa ibihano birimo no gufungwa, bagacibwa amande, kandi ibyo byose bikaba bigira ingaruka ku miryango yabo, kuko ngo yifunzwe cyangwa se ugacibwa amande ubukungu bwawe busubira inyuma ugakenesha umuryango. Yashimiye abatanze amakuru, ashishikariza abaturage gukomeza gutangira amakuru ku gihe kugira ngo abakomeje gukora ibinyuranyije n'amategeko bafatwe banashyikirizwe ubutabera. Ingingo ya 87 y'itegeko nomero 026/2019 ryo ku itariki 18/2019 rigena uburyo bw'isoresha, iteganya ko umuntu wese ugambiriye kutishyura umusoro ukoze igikorwa cyo guhisha ibicuruzwa bisoreshwa cyangwa se imitungo ifitanye isano n'ubucuruzi abakoze icyaha cyo kunyereza umusoro. Yabihemejwe n'urukiko hanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarengeje imyaka 5. Reka makuru yacu avuga mu Rwanda nyakomereze mu karere ka Musanze n'ubundi ni mu ntara y'Amajyaruguru. Abafite ubumuga muri ako karere ka Musanze bavuga ko bavukijwe uburenganzira bwabo nyuma y'aho ubuyobozi bwagiye bubasezeranya yabagenewe iborohereza kugera mu biro by'akarere ariko ntibishyirwe mu bikorwa. Jean Claude Ndayambaje ni mugenzi wacu ukorera mu ntara y'Amajyaruguru, yageze muri ako gace adutegurira inkuru ikurikira. Muga dufite ikibazo, urabona kugira ibiro by'akarere bimeze gutya tudafite ahantu twajya kubona serivisi bitewe n'uko nta nzira y'abafite ubumuga ihari, kugeza n'aho tutabonye serivisi. Mu by'ukuri bamutse badushiriye inzira y'abafite ubumuga twabasha kubona serivisi nziza. Bari bashyizeho inzira y'abantu bafite ubumuga nabo uburenganzira bwabo bwubahirizwa. Yego. Aba ni bamwe mu baturage bo mu karere ka Musanze bafite ubumuga bavuga ko badahabwa serivisi nk'uko bikwiye bitewe n'uko inyubako y'akarere ka Musanze itabashyireho inzira yabagenewe yo kuborohereza kugera kuri serivisi zimwe zitandukanye. Babitangarije umunyamakuru wa Mama Rwagasabo aho yaganiriye nabo kuri iki kibazo kibugarije, aho basaba ko bashirirwaho inzira yabagenewe kugira ngo biborohereze kujya bagera kuri serivisi zitandukanye. Nibagira icyo baba badukoreye byibuze badushiriye inzira y'abafite ubumuga mu gihe batarubaka akarere kugira ngo tubashe kubona serivisi ku buryo natwe twumva ko badufashije. Uwitonze Hesironi ni umuyobozi uhagarariye abafite ubumuga mu karere ka Musanze, nawe avuga ko iki ari ikibazo kibabangamiye ndetse ngo bagiye bakigaragaza kenshi ariko ngo ntihagire igikorwa. Niho ahera asaba ubuyobozi ko niba badafite gahunda yo kuvugurura ibiro by'akarere vuba baba babashiriyeho inzira y'abafite ubumuga kugira ngo bajye boroherwa no kugera ku biro bitandukanye by'abayobozi, ngo cyane ko abenshi bose bakorera hejuru, yaba DM yaba meya ndetse na gitifu. Usibye nabo nanjye ubashinzwe nanjye nuko. Yego. Kuko nk'ubu maze nk'imyaka igera muri 3 ntazi ibiro bya meya. Yego. Gitifu ntazi ko urumva, kandi serivisi nyinshi zitangirwa hejuru y'abayobozi baba. Ubwo rero urumva yaba abagenerwabikorwa ntabwo babyishimira. Yego. Kuko burya buri wese aba yifuza ko uwaje kureba amubona akigererayo. Ariko yagira mubwira ahagera noneho yahura n'izo nzitizi, ubwo bakamuriyanta yenda kureba abandi babishinzwe b'abatekinisiye ibintu nk'ibyo, kandi nyamara yifuzaga yenda kwibonanira na ba nyir'ubwite. Ubwo rero kwijujuta no kubabara byo rwose biriho cyane rwose. Wowe wakwishima gute se niba udashobora kugera aho ugomba kugera ngo ubone ugomba kubona? Yego. Urumva? Ntabwo ari byo gusa. Twebwe
twakomeje kujya tubivuga natwe nyine tubigaragaza yego ariko bakatwereka ikibazo gihari cya mbere inyubako za kera birumvikana ni nayo mpamvu yenda bitasaka hanze ntabwo biba ikibazo kirekire yego kubera ko inyubako ya kera biba bisaba nyine kuvugurura noneho habayeho gushaka gusenya batubwiraga ko nibasenya bakubaka inyubako nshya birumvikana ko byose bigomba gushyira natwe n'icyo ngicyo twakomeje kugendera bari twashyize igihe kirekire ubwo rero nyuma yo kuvuga ngo gusenya bavuga ko bagiye kuvugurura bavuga ko muri uko kuvugurura hateganywa ko n'inzira z'abantu bafite ubumuga bizakorwa kugeza ubu rero turacyategereje yego ariko mu gihe tugitegereje nyine urumva ko abantu ntabwo bishimye nyine. Mu kiganiro n'abanyamakuru umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Musanze Bwana Hamisi Habimana yavuze ko iki kibazo bakizi gusa ngo hakwiye gutegerezwa igihe ibiro by'akarere ka Musanze bizavugururwa ngo nibwo hazashyirwamo izo nzira zose zagenewe abafite ubumuga kugira ngo nabo babashe kujya bagera kuri serivisi biboroheye. Ibarura rusange riherutse gukorwa ryagaragaje ko mu Rwanda ibihumbi bisaga 391 ari abafite ubumuga, abagore ni ibihumbi bisaga 216 mu gihe abagabo ari 1740. Jean-Claude Ndayambaje, Mama Rwagasabo TV mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Musanze. Arakoze cyane Jean-Claude Ndayambaje kuri iyi nkuru yo mu ntara y'amajyaruguru. Reka nsoreze mu Rwanda amakuru avuga ko inteko y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ivuga ko itakwivanga mu bibazo by'u Rwanda na Kongo Kinshasa. Perezida w'inteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAR ni umurundi witwa Ntakirutimana Joseph yatangaje ko we n'abagenzi be badashobora kwivanga mu bibazo by'umutekano biri ku rwego rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Ibi yabivuze ku munsi w'ejo mu kiganiro cyihariye yagiranye n'abanyamakuru ubwo yabazwaga mu mwuka mubi uri hagati y'u Rwanda Kongo Kinshasa watumye abadepite b'abanyekongo banga kuza i Kigali kuhakorera imirimo y'inama y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAR. Yasobanuye ko abanyekongo bamenyesheje inteko ko batazaza i Kigali ariko ko bazitabira imirimo bifashishije ikoranabuhanga rihuza amashusho. Ntakirutimana yasobanurira abanyamakuru ko ku isi yose bisanzwe ko ibihugu bituranye bigirana ibibazo nk'ibi, icyakoze ngo abashinga amategeko bagize EAR bifuza ko byabonerwa ibisubizo bikarangira. Yakomeje avuga ko nta muntu wakwifuza ko ingaruka z'intambara iri kubera muri Kongo Kinshasa zikomeza. Ibibazo bya Kongo Kinshasa n'u Rwanda bishingiye ku mutwe witwaje intwaro wa M23 wubuye intwaro karwana mu mpera za 2021 ndetse n'umutwe w'iterabwoba wa FDL rumaze imyaka irenga 20 ukorera mu ntara Kivu y'amajyaruguru. Mukanya turekeza mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda, ariko mbere kwerekeza muri ayo makuru avugwa hanze y'u Rwanda reka mbasabe mukurikire ubu butumwa butatu bukurikira. Umuryango unezerewe bisaba guhitamo neza, gusa mu gihe utsikiye ugakosa siryo herezo rya byose. Nubwo bisa nkaho biguteye guhangayika, twe tugusaba gutuza ugatekereza gato maze ugahitamo Kilan Spring Mattress, matora ya rasoro, amahitamo y'abifuza kubana karamata. Kilan, so durable, so healthy, so affordable. Electronic Store Limited ducuruza ibikoresho bitandukanye birimo za frigo, za freezer, kwiziniyeri zigezweho, water dispenser, washing machine, tunabafite kandi za microwave zikomeye, tubafite blender n'ibindi bikoresho byo mu gikoni bya gisirimu. Electronic Store Limited kandi inabafitiye amateleviziyo y'ubwoko butandukanye, tubafite amagare y'abana kandi akomeye, tubafite na twa tumashini tubari noti ugatandukana no kwibeshya ku mubare w'amafaranga. Tubafitiye pressure cooker, ventilateur, TV stand, iminzani, za dishwasher, amapasi ya original atari y'umuriro ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye. Electronic Store Limited ikorera mu nyubako yitwa Tropical Plaza haruguru neza ya parking ya Chic. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 078 45 63 69 rimwe cyangwa se kuri 0788 783. Electronic Store Limited, 100% original. Imodoka ifashe biri muri ubwo buryo irokoye ubuzima bw'abayirimo n'abari hanze yayo. Ubuzima burarokotse ariko amapine arangiritse cyane, ashobora no kuba turitse niba ataraguriwe muri Tire Zone.
ducuruza tukanaranguza amapine meza ya original dukura mu Burayi, muri Amerika, muri Canada no mu Buyapani. Kubifuza kurangura ingano yose ushaka wayibona. Mu Rwanda ntawe ubona amapine meza y'imodoka atanyuze muri Tire Zone. Urabona ayo mapine y'imodoka yawe yabaye ipasi, mu gihe cy'imvura ashobora kuzagukoresha impanuka. Dukorera i Remera mu Giporoso iruhande rwa station ya SP muri etage yahozemo Banque Populaire. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 07 88 90 60 cyangwa 07 88 32 83 44. Muri Tire Zone ntabwo ari twe twubaka imihanda, gusa nitwe turokora amapine yigendaho. Amakuru avugwa hanze y'u Rwanda reka nyahere mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo imirwano ikomeye yongeye kubura hagati y'umutwe w'inyeshyamba M23 n'igisirikare cya leta ya Kongo Kinshasa FARDC ndetse n'imitwe bafatanyije. Uyu mirwano ikaba yararangiye M23 yigaruriye agace ka Rugarama ndetse n'inkengero zayo. Iyi mirwano yabereye mu gace ka Rugarama gaherereye muri teritwari ya Rucuru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ku munsi w'ejo. Ni imirwano inyeshyamba za M23 zazihanganyemo na FARDC ifatanyije n'ihuriro ry'inyeshyamba zo muri Kongo Kinshasa harimo FDLR, abacancuro baba Wagner, imbonerakure z'u Burundi ndetse n'aba Wazalendo. Muri iyo mirwano humvikanyemo imbunda nini ndetse y'intoya, ikaba yararangiye umutwe w'inyeshyamba M23 wigaruriye agace ka Rugarama ndetse n'inkengero zako. Ibi bibaye mu gihe uyu mutwe w'inyeshyamba M23 ukomeje kwiyegereza abaturage batuye ibice bya teritwari ya Masisi, Rucuru na Nyiragongo, aho bakomeje kubasezeranya gukora ibikorwa bizana amajyambere ndetse ko uwo mutwe witeguye kubashakira umutekano. Ku munsi wo kuwa gatanu ubwo habaga inama y'abakuru b'ibihugu umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba, nibwo byatangajwe ko ingabo za Afrika y'Uburasirazuba ziri muri Kongo Kinshasa East African Regional Forces zitazongererwa manda yazo ubwo iyo zifite izarangira ku itariki 8 Ukuboza uyu mwaka. Ibyo bikavuga ko igisirikare cya SADC gishobora kuzaza gusimbura izi ngabo zizabisikana ndetse n'ingabo za MONUSCO nazo zizatangira kuva muri Kongo Kinshasa mu kwezi gutaha. Reka makuru yacu avugwa hanze y'u Rwanda nyakomereze mu gihugu cya Sierra Leone, aho abaturage b'abanya Sierra Leone batangiye gusubira mu buzima busanzwe nyuma y'imvururu zikomeye zabaye muri iki gihugu ziturutse ku mirwano hagati y'ingabo za leta n'abashinjwa gushaka guhirika ubutegetsi. Ni nyuma y'uko hagarutse agahenge, guverinoma yohereje ingamba zakiraga amasaha ntarengwa kuba abantu bavuye mu muhanda. Aya mategeko yerekezwa guhera ku itariki 26 Ugushyingo, aho muri Freetown ku cyumweru mu masaha y'igitondo abantu batahise bamenyekana bagabye igitero. Abasirikare basanzwe baba mu murwa mukuru wa Freetown batangira kurasa bafungura abanyururu, bituma abasirikare nabo batangira kwirwanaho, ari naho haturutse urufaya rw'amasasu rwumvikanye muri uwo mujyi. Umuvugizi w'igisirikare cya Sierra Leone Colonel Issa Bangura yabwiye ibiro ntaramakuru by'abafaransa AFP ko abasirikare bagera kuri 13 bahasize ubuzima, abandi 8 bagakomereka. Ubu hakaba hagishakishwa ababigizemo uruhare kugira ngo bafatwe. Abayobozi b'iki gihugu bisi gikorwa kugerageza guhirika ubutegetsi ni ibintu bamaganye bivuye inyuma. Guhera kuri uyu wa mbere amabwiriza ajyanye n'umukwabo udasanzwe yorohejwe kuko abantu basabwa kuba bari mu ngo zabo guhera saa 3 z'ijoro kugeza saa 12 za mu gitondo, kugeza ubwo hazatangwa andi mabwiriza mashya. Ubuzima bwongeye kugaruka muri Freetown, ibikorwa byose byari byahagaze, bimwe byarafunguwe, nta bantu batemberaga, ariko birasa naho batangiye gusohoka mu mazu mu gihe amaduka amwe namwe kandi muri icyo gihugu yongeye gufungura, amabanki nakaba yafunguye ndetse n'imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange zikaba zongeye gukora. Ku rundi ruhande ariko amashuri yo ntarafungura ndetse n'amaduka amwe namwe yakomeje gufunga nkuko byatangajwe na Radio France Internationale RFI. Abacuruzi bamwe na bamwe bavuze ko bagifite ubwo guhita bafungura amaduka kugira ngo badasahurwa ibicuruzwa byabo, ko ngo ari wo ubuyobozi bwa Sierra Leone budashobora gusubiza ibintu mu buryo neza. Minisitiri Chernor Bahusha ushinzwe itumanaho n'uburere mboneragihugu muri Sierra Leone yavuze ko abagize uruhare rw'ingenzi muri izo mvururu bafashwe, ubu akaba arimo kubazwa n'inzego zibishinzwe, nubwo atemeza ko icyabaye ari ukugerageza guhirika ubutegetsi cyangwa se coup d'etat, ahubwo akavuga ko ibi byose bisaba gutegereza ibizava mu iperereza. Reka makuru yacu avugwa hanze nyasohoreze mu gihugu cya Thailand, aho umugabo yishe abantu 4 mu bukwe bwe barimo n'umugeni. Umugabo w'umunya-Thailand ukina imikino ngororangingo y'abana n'ubumuga wanahoze ari umusirikare yishe arashe umugeni we n'abandi bantu 3 nuko nawe ari yica ku munsi w'ubukwe bwe nkuko polisi yabibwiye igitangazamakuru cy'Abongereza BBC. Uwo mugabo Chetulongo Suksuk yari ufite imyaka 29 na Kanchana Ponchoteke uyu yari afite imyaka 44 bashyingiranwe ku wa gatandatu
mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Thailand. Amakuru avuga ko uyu mugabo yavuye mu birori by'ubukwe bwe mu buryo butandukanye, agaruka azanye imbunda, arasa umugore we, arasa nyirabukwe wari ufite imyaka 62 n'umugore w'imyaka 38 uvukana n'umugore we. Amasasu yayobye yakubise ku bashyitsi babiri, bahita bihutanwa bajyanwa mu bitaro, umwe muri bo birangira apfuye. Polisi ya Thailand yabwiye igitangazamakuru cy'Abongereza BBC ko Chaturongo yari yasinze cyane icyo gihe, ariko ko cyamuteye gukora ibyo kitaramenyekana. Polisi yongeye ko iyo mbunda n'amasasu yabiguze mu mwaka ushize mu buryo bukurikije amategeko. Ibitangazamakuru byo muri Thailand bisubiramo ko ibyo abashyitsi bo muri ubwo bukwe babwiye polisi byavuze ko uwo mugabo n'umugore we batonganye bari muri ibyo birori. Ibitangazamakuru byo muri Thailand byanatangaje ko Chaturongo yumvaga afite ipfunwe kubera imyaka myinshi iri hagati ye n'umugore we Kanchana. Ariko polisi yavuze ko ibyo ngibyo byose ari uguhwihwisa, yongera ko yakusanyije ibimenyetso kandi yiteze gutanga umucyo kuri iyi dosiye mu gihe cya vuba. Chaturongo na Kanchana bari bamaze imyaka 3 babana mbere yuko basezerana nk'uko bivugwa n'ibitangazamakuru byo mu gihugu cya Thailand. Chaturongo yari yegukanye umudari wa feza mu koga mu mikino y'abana n'ubumuga y'ibihugu byo mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa Aziya. Iyi ikaba yarabereye muri Indonesia mu mwaka ushize. Byemezwa ko yari no ku rutonde rw'abazitabira mu mikino y'isi y'abana n'ubumuga izabera muri Thailand mu kwezi gutaha. Yacitse ukuguru kwe kw'iburyo ubwo yari mu kazi mu mutwe witwara gisirikare ukorera ku butaka ukorera irondo ku mipaka ya Thailand. Nubwo kurasa mu mbaga y'abantu bidakunze kubaho muri Thailand, gutunga imbunda byo ni ikintu gisanzwe muri iki gihugu cyo muri Aziya y'Amajyepfo ashyira uburasirazuba. Mu kwezi gushize abantu 3 bishwe barasiwe mu iduka rijyamo abifite ryo mu murwa mukuru Bangkok. No mu kwezi ko kwakira ku mwaka ushize uhoze ari umupolisi yishe abantu 37 barimo n'abana mu gitero gikoreshejwe imbunda n'icyuma mu ishuri ry'incuke ryo mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Thailand. Ku musozo w'aya makuru munyemerere mbagezeho amakuru agendanye n'iteganya gihe ndetse n'isoko ry'ivunjisha. Amakuru agendanye n'iteganya nkuko tubikesha Meteo Rwanda irerekana ko hagati ya saa 12 na saa 6 kuri uyu wa kabiri ku itariki 28 Ugushyingo hateganyijwe ibicu byiganje bidatanga imvura mu turere twose tw'igihugu, mu gihe hagati ya saa 6 na saa 12 hateganyijwe imvura mu turere twa Burera, Musanze mu majyaruguru ndetse n'akarere ka Gakenke, Nyamagabe na Nyaruguru mu majyepfo ndetse no mu ntara y'Uburengerazuba. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru giteganyijwe kuri uyu munsi ni degere Celsius 27 i Nyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda. Amakuru yacu reka nyasoreze mu makuru agendanye n'ivunjisha ndetse no kwifaranga ry'u Rwanda rihagaze ugereranyije n'amafaranga y'amahanga nkuko bigaragara ku rubuga rwa banki nkuru y'igihugu BNR. Kuri uyu wa kabiri tariki 28 Ugushyingo 2023 idolari ry'abanyamerika rimwe iragura amafaranga y'u Rwanda 1231 n'ibice bitandatu rikagurishwa 1256 n'ibice bitatu. Iyero rikoreshwa ku mugabane w'Uburayi riragura 1348 n'ibice 8 rikagurishwa 1375 n'ibice 7. Ipaundi rikoreshwa mu gihugu cy'Ubwongereza riragura 1555 n'ibice 8 rikagurishwa 1586 n'ibice 2. Idolari ryo muri Canada riragura 905 n'ibice 9 rikagurishwa 928 n'ibice 0. Ishiringi ryo mu gihugu cya Kenya riragura 8 rikagurishwa 8 n'ibice 2. Ishiringi ryo mu gihugu cya Uganda riragura 0.32 rikagurishwa 0.33. Ishiringi ryo mu gihugu cya Tanzania riragura 0.49 rikagurishwa 0.50. Ifaranga ry'u Burundi riragura 0.43 rikagurishwa 0.44. Irandi rikoreshwa muri Afrika y'Epfo riragura 66 rikagurishwa 67 n'ibice bitatu. No kuri aya makuru agendanye n'iteganya ndetse n'isoko ry'ivunjisha nsoje amakuru yacu kuri Mama Urwa Gasabo TV. Nitwa Shadadi Habimana, mukomeze kugira ibihe byiza munakurikira ibiganiro byacu. Kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa, gana Scovia Fashion House. Muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original. Tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye. Muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scovia Fashion House dukorera mu mujyi rwagati mu nyubako ya Miki. Winjirira ahakorera Rwanda Revenue Authority ugakomeza muri iyo koridoro imbere. Dukorera ku muryango nimero GB 17B. Uhasanga icyapa cyanditseho Scovia Fashion. Aho ngaho injiramo wihahira imyambaro myiza. Ku bindi bisobanuro duhamagara kuri 07 86 65 77 00. Scovia Fashion House, style with us.